PS Saresot Polonia janah namangidangi bani iananon Aima parambilan paragenda sonai homasi buan duding Aima hanami majelis jemaat hun sola gracia sadarion bani acara khusus iadong kondo pelantikan pembangunan pakon manggalang hulu bidohita untuk retreat pemuda. Diar, paima ipu kahita kebaktian taon, pasirsir hita uhur pakon pikirata, martonggo hita ibagas uhur tabi, ase Tuhan namambobai, martonggo mahita. Amin. Riap mahita jongjong. Manduding hita humbani haleluya nomor 414 ayat sada pakon ayat 5. Sanggah manduding masuk ma barisan prosesi. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pakon tanoh on. Ay manggoluh dohata nine bata, anjaha marhagogohon, marotan hubani ganuk podang nisi dua mata, anjaha terus masuk hubagas, isirang do tondui apa utok-utok ni, lanjar iuhumi do panikir apa sura-sura ni uhur. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata, naso marbona naso marujung, domma manggolu hanaminuan ibagas hapit toron pakon hasitonganmu, marhite Yesus Kristus, nadop mamitori hanami. Sorapi hamma uhur nami na martupuon, marhite tonduimu, ase porsaya, jana totap mahanami manggolu ibagas harosuh ni uhurmu, marhasoman hagogohon ni hatamu, napabotokon huban nami,
na parrupe dohanami, bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 204 ayat sada pakon ayat onom. Tatap hanayon nahupul ijon. Mahita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, napasing anjahan na sangap doham, namangida torus das hubagas uhur nami. Ham do napabotoh kon hasitongan, hapit toron, apa hapasingon ibagas hadirin nami, tapi seng ihaholongi hanami ham hubani gok ni uhur nami, humbani putih ni ate-ate nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami, goluh nami, seng romban humbani hasitongan, hapit toron, apa hapasingon, nadop iswan kon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon palanggaran namiin. Ay talar doin haganup ilobemu. Sonari roh dohanami hulobemu. Mamboan haganup dosa apa hahurangan namiin. May dop mauhur muban nami. Sasap ham dosa namiin. Suruh hamma tondui muhu bagas uhur nami. Ase tarbain hami mambalosi ham. Ibagas hapit toron. Hasit tongan. Pakon hapasingon. Ase boy hamami parsimada bani hagoluhan ni sadokah ni nakani. Na binagah konmu bani sagala napor saya. Bani anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar anjaha hapor saya hitama hata ni nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo isopot kon hita dosata hatengeron ni uhur anjaha bonardo ia manasap dosata. Apa pabor si hita humbani haganup hageduhon. Ibagas holong ni nebata domma isasap haganup dosata. Halanyai, pataridah kon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani na ibata ibabaw. Amin. Kundul makuria. Dongdo batu budearin, bayi namar dosain. Mandoring hita humbani haleluya nomor 150 sada, ayat sada tulu pakon ayat walu.
majongjong. Saksi hon hitama haporsaya ontain, songon nasinaksion ni haganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogo naso tarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinhukon ni si Maria, sanggah nabe haliaban. Marhite tondui na pasing, na manaro na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate hanjaya tanon, turun na gurituru, mulak manggolu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik usurga, anja hundul isyamu ni nebata bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjai Maria mulak magira, lau manghumi halak na manggolu, pakon adok mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani guria parsadan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parhuon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria. Sonari das mahita bani acara khusus pelantikan mendoding hita haleluya 140 sada ayat sada pakon ayat 2 ayat 2 holi jongjong mana siam lobe bani panitia nalaho lantik. Nasiam hasoman saha porsayaon, aseboi mardalan pelayanan pakon ibadah ikuriaon, iperluhon do tempat pakon sarana prasarana fisik na dear. Halani ai ibentuk hita do seksi pembangunan, na lebih khusus mamikirhon,
merencanahon, melaksanahon, pakon mengawasi pembangunan gerejata, sonai homa perawatan pakon pemeliharaan sarana dan prasarana gereja on, sehingga seluruh fasilitas dapat menunjang kegiatan ibadah pelayanan pakon persekutuan jemaat. Dom hujin jongjong donuan ilobei on, nadop ipilih gabe panitia pembangunan untuk periode pelayanan 2025-2030. Laho manjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani peraturan ni GKPS pasal I. Nasyam nadop ipilih gabe panitia pembangunan i Kuriaon. Naibatado memilih anjaha manotapkon nasyam gabe juak-juak ni laho mangidangi itongah-tongah ni Kuriani marhitei panitia pembangunan. Halani ai husimada Kuria Indo nasyam perlobei martanggung jawab. Anjaha bani pelaksanaan ni horja hubani pimpinan majelis jemaat do martanggung jawab. Gabe hasoman sahorja do nasyam rap pakon haganupar horja ni Kuria i Kuriaon. Ase sauhur janah sasorama mandalan kon horja na nyondoskon bani nasyam sadari on. Gabe sitirion manasyam bani horja na nyondoskon hubani nasyam halani ai parlahohon nasyam manatalub songon sahalak pambobai na tongtong marpangguruan hubani Yesus Kristus raja ni Kuriain. Sai ihasomani idop ni uhur ni Tuhan Yesus Kristus manasyam mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasyam B. Mandoding hita haleluya 500 ayat 2. Gokbay manas ni uhi. Basahon Sekretaris Kuria SK Panitia. Surat keputusan Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 418 garing A.1.2 garing angka Romawi 4 garing 2025 tentang pengangkatan panitia pembangunan Jemaat GKPS Padang Bulan. Pimpinan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan menimbang bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa pelayanan panitia pembangunan Jemaat Padang Bulan masa bakti periode 2020-2025 dirasa perlu untuk mengangkat panitia pembangunan Jemaat GKPS Padang Bulan untuk masa pelayanan 2025-2030. Mengingat satu, program kerja GKPS Padang Bulan, yang kedua tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPS, ketiga petunjuk pelaksanaan periode di GKPS, memperhatikan hasil rapat Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 14 Agustus 2025, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan panitia pembangunan masa pelayanan tahun 2025-2030 sebagai berikut.
Ketua Situa Edi Ruswan Purba, Wakil Ketua Iwan Novelson Purba, Sekretaris Dedi Firmando Damanik, Bendahara Junawi Hartasi Saragi, Anggota Situa Heri Eksaudi Lombanturuan, Briston Sinaga. Kedua keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada hari tanggal Minggu 31 Agustus 2025. Ketua Pengantar Jemaat Situa Jesri Hotman Tridayana Purba ditandatangani, Sekretaris Jemaat Situa Wan Respindo Purba ditandatangani dan dibubuhi stempel. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoi na pasing, sadari on Minggu 10 sada dop Trinitatis 31 Agustus 2025 nalantik manasiam gabe panitia pembangunan periode pelayanan 2025-2030 Jemaat GKPS Padang Bulan. Tuhan naibatama makasomani apa mampargogohi nasiam makorjaon horjain bahen hasangapon goran ni Tuhan. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Kristus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu. Halani idop ni urmu natongtong marmudu-mudu kuriamu. Marhitai horja ni juak-juakmu. Idi dahamdo na jongjong nuan ijon. Nadop ipabakit kuriamu. Gabe panitia pembangunan i jemaat on. Anjahado masir-sir manjalo horja pakon tanggung jawab ni be. Halani ai tambahi hamma bani sidea si bere-bere ni tondui na pasing. Ase lambin maruhur janah lambin margugo sidea mandalan kon horja nadop ondos bani sidea. Si holma marhite horja ni sidea boy lambin talar idop ni uhur. Holong pakon pasu-pasumu bani ganup kuria. Patut buhamma bani sedia uhur nasir-sir marpambahenan nama dear. Dopak ham, dopak kuriamu, pakon dopak hasoman jolma. Ase lambin marsangap, janah marmulia goranmu i tanoh on. Jalohamma tonggo, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dopak koda siama kuriata. Nasiam hasoman sakuria. Odma sidia panitia pembangunan GKPS Padang Bulan masa pelayanan 2025-2030. Urupi jenah dukung hita masidea mendalan konhorja pangidangion marhitei tonggo apa pembahenan pitah marhitei hidup ni uhur ni Tuhan pakon dukungan tado sidia boy mandalan kon horjain boy torsa saya marsangap ma Tuhan marhitei horja pangidangion na ibahan ni sidia asih hujon mahita pimpinan majelis. Bani panorangon hanami pimpinan majelis jemaat kuriaon padaskon terima kasih nami terima kasih ni kuria hubani nasiam panitia pembangunan periode sebelum ni 2020-2025. Terima kasih hubani Bapak Situa Emeritus Edison Purba jongjom kam Bapak ya, terima kasih. Hubani Bapak Iwan Novelson Purba ilantik use sadarion. Hubani Bapak Situa Heri Lumbanturuan ilantik koma sadarion. Pakon hubani Bapak Situa Edwater Purba. Doma marhorja marloja-loja nasiam makkoseihod haperluan ni pembangunan ni gerejata. Boy jenges sarana prasarana na boy inikmati hita sa dokah on. Say Tuhan ma na masu-masu na siyam. Anjaha membere kesehatan pakon malas ni uhur. Sonari ang daskon hita ma. Eska.
Ya mungkin iberahanami panorang marsapu bani nasyam. Shalom Bapak Inang. Parlobe, terima kasih tahun bani Tuhan nebata. Halani ibere dohita ibagas nadear das bay panorong berkebaktian bani huriat tagi KPS Padang Bulan. Terima kasih bani Tuhan nebata. Halani itu doa nami sebagai panitia pembangunan Huriat Tagi KPS Padang Bulan periode tahun 2025 das subadi tahun 2030. Jana terima kasih haton nai huban dasyam ganup anggota Huriat KPS Padang Bulanon dan memberi hapor saun banami untuk meneruskan ke pengurusan panitia pembangunan Nadop selesai Horjasidia amat tahun 2020 das tahun 2025. Mengharap hanami Bapak Inang Huban Nasyam Ganupan ase dukung Nasyam hanami jana tontong hanami ipar gogohi Tuhan untuk makorjaon ke panitia non ase boy dear ganup pelayanan ihuriat tahun. Jana andohar hatta totong mamasu-masu hita bani ari-ari nalauro terpuji ma tontong gorani Tuhan. Terima kasih ama hatahum bernami pengurusna baru. Ya, terima kasih. Salose ma acara pelantikan mulak mahita. Lanjutkan hita ma acara. Shalom abata ganupan, malah suhur boy dope bere Tuhan panorang abata sadarion, riap mersaor, memuji Tuhan bani kebaktian ta, atap adong humbata na ono peongga markebaktian di KPS Padang Bulan, ididahkan ayam edong piga-piga halak. Selamat datang mau Indonesia, Bapak Inang, selamat berkebaktian matene. Sunai homa Indonesia naman dihuti kebaktian marhite live streaming. Selamat hari Minggu mah hubata haganupan. Naparlobe pimpinan majelis jemaat Pakon Haganup Kuriaim padaskon selamat ulang tahun mah hubani Nasyam. Anggota jemaat nomor ulang tahun ipu kamai tanggal 25 das hubani Sadarion tanggal 30 sada Agustus 2025. Tanggal 25 inang sadati bangun Bapak Hendra Ferianson Purba Pakon Beni Van Rafael Sipayung. 26 Agustus inang Friska Evi Borsilalahi. 27 Agustus Chris Theophilus Diardo Paranginangin. Tanggal 20 Agustus Bapak Juara Luban Toruan Inang Masriani Boru Saragi, Bapak Charles Girsang, Rahel Priscilla Girsang, Pakon L. Queen Alodi Girsang. Tanggal 20 Agustus Anggi Jessica Damanik, Joy Rifael Sinaga, Pakon Mika Milan Elizabeth Damanik. Tanggal 30 Agustus Inang Erselina Sijabat, Inang Rapita Sinukaban, Firman Pusuk, Pakon Yeriko Hasyanta Saragi. Nomor ulang tahun Sadarion, Bapak Jarmeden Purba, Bapak Antoni Henry Saragi, Bapak Joshua Ferjanson Sipayung, Pakon Altlea Amorija Saragi. Panjang umur mahu bani Nasyam nomor ulang tahun, sehat-sehat manasyam, ipasu-pasu Tuhan ta Yesus Kristus. Nomor tugas bani 7 September, boidah kita bani Kortas Tingting, AC Huaskon Koordinator Inang Situa Linda Purba.
Sonai homani jadwal pertongguan tanggal 5 pakon tanggal 12 September boidah kita bani Kortas Tingting. Laporan keuangan P atau pedong na salah ketik revisi AC boy langsung hubungi bendahara kuria jana yaton hanami mahubata na dumma maberi bakal nihur kewajiban naligan seksi-seksi diakonia AC Tuhan tama masu-masu nasiam haganupan na dumma berpartisipasi mendukung keuangan kuriata. Warta kegiatan na perlobe retreat na Paposo salpo tingtingon idilo hanami panitia untuk marsahap retreat na Paposo ya dongkon bani tanggal 5 dan subani tanggal 7 September parapat Wisma Metodis ase tonggohon kita janah dukung kita marhite manggalang hulobe do hita sadirion do mubai bani pelaksanaan retreat na Paposo kuriata. Pia inang boy tonggor hita bani Kortas Tingting barita pusok nihur doma marjung golu simatua dalahi Bapak Jiko Purba sektor 5 bani hari Senin 25 Agustus janah doma iswankon bani Jumat 20 Agustus tonggohon hita ase haganupan keluarga Podas Tanapoh. Tukar mimbar pertongguan dalam rangka lopolo piben hita do tukar mimbar pertongguan sektor bani 12 September boidah kita pertukaran bani Kortas Tingting tak. Panitia pembangunan songna doma botoh kita nokan idah kita nokan domai lantik panitia pembangunan. Selamat mahubani nasyam janah salpu kebaktian akin langsung do ya dongkon hita acara serah terima di ruang sermon ase Roma panitia pembangunan periode sebelum ni pakon periode na baru namangihut ase unang suku-sukun kita salpu kebaktian akin adong do ibagi nasi kotak ubata aima dalam rangka ulang tahun IPK jadi unang suku-suku kita adong do benisi dia pembagian nasi kotak jadi hubai senara boi ijalo tene jadi bani panorangon kentong hanami mahujon ketua panitia retreat nama poso pada skon sahab. Shalom, selamat hari Minggu Bataha Ganupan. Belum. Ya, setabi Bapak Inang, hupatanda diriko Parlobe, Aumar Goran Sartalia Sinaga, Janah Panorangon sebagai Ketua Panitia Retreat Nama Poso GKPS Padang Bulan tahun 2025. Jadi Panorangon Bapak Inang, Hanami Padaskon sebelumnya terima kasih Humbani Nasyam, Bapak Pakon Inang, Nadoma mendukung Hanami bani setiap proses perjalanan panitia retreat mulai hambani setiap aksi dana nami bani setiap stand ibadah minggu naik hambani bani aksi dana nami nalegan secara langsung hambani nasyam atape namar jualan Hanami nama bere homa Hanami hambani nasyam proposal. Jadi pada saat on hinang Hanami Bapak pada skon bahwa acara retreat kami akan dilaksanakan bani tanggal 5 sampai tanggal 7 September ama bani hari Jumat, Sabtu, Minggu, bani minggu depan. Jadi arab uhur nami bani panorangon homa Hanami menjalo pangurupion humbani nasyam baik secara dukungan doa ataupun materi. Hanami sangat mengharapkan humbani nasyam nai. Jana bani panorang homa Bapak Inang Hanami makatahon pada saat on untuk dana nami kurang pe nai. Jadi Hanami terkhusus
panitia retreat menjalo pangurupian humbani nasyam secara materi ataupun secara doa, dan kami juga menyampaikan tonggohan nasyam holi untuk acara nami bani panorang tanggal 5 sampai tanggal 7 September ase berjalan dengan lancar. Hanami pehoma gahanu peserta atape nama poso mengalami pembaharuan hidup setelah kembali ke Medan dari acara retreat. Jadi kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, emang mungkin harapan dan doa nasyam emang sebagai langkah kami untuk melaksanakan pekerjaan di ladangnya Tuhan. Terima kasih, Shalom. Pasada uhurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sambahan hanami ubamu Tuhan. Halani hidup pakon holong niatemu boy hanamu se martupu bani sadarion. Ai bagas nama muji pasangap kongoranmu. Malas tu manguhur nami Tuhan, halai bani hagenup. Aktivitas nami saminggon, ya pun hanami do hamdo tong marmudu-mudu lakah nami Tuhan. Martarima kasih hanami bani kesehatan atau tapi bereham hubin nami. Martarima kasih hanami huamu bani haganupan pasu-pasumu naduma ibereham. Terlebih mai Tuhan martonggo hanami hubani asoman nami naduma ibereham pertambahan umur hubani sedia. Malas tu manguhur nami Tuhan bani haganupan diar layakmu. Satonggohan nami hamma tongtong masuk asoman nami namur ulang tahun. Mengharap nami Tuhan ase bagas pertambahan umur ni sedia, usia ni sedia. Lambin martambah mahumani hapurasain sedia hubamu Tuhan. Lambin matoras jana marbuah gabe berkat gabe pasu-pasu itongah-tongah ni lingkungan terlebih tongah-tongah kuriamu GKP seperang bulanon. Bapa ni surga martonggo hanami hubani orang tua nami nelansia. Bapa tetap do yonduskon hanami orang tua nami hubamu. Ibagas semangat sedia boy ringgas bani pertupuan, pertonggoan, permingguan, boy sedia perlobi hadir, ibagas disiplin ini sedia hubamu Tuhan. Manatap maham Tuhan, ase tong-tong main, gabe pamalas suhur sedia, ibagas haporosyaon sedia, ibagas pangarapan sedia, halani pitah kamdo tong-tong Tuhan nami beri haguan hubani sedia. Mungkin gati ibagas kesendirian sedia Tuhan, tetapi percaya nami adong doham tong-tong makasomani sedia, memberi apo-apo hubani sedia. Atau padung pe Tuhan orang tua mana minalansia. Halani pernah buritan lang boy hadir bani pertupuan pertongguan sonai kuba kebaktian minggu. Satonggohan nami Tuhan asihama tong-tong memberi hasiaton pargogo. Bagas pemulihan sedia Tuhan hamma masu tambar nepangan sedia. Asiin boy gabidalan Tuhan margogo sedia. Boy haduan hari-hari naloroh. Boy riap hanami marsaur memuji pakon mamulihan kuramu bani kebaktian Tuhan. Bapa ni surga bani panurangon homa martong godo hanami hubani kegiatan-kegiatan kategorial bani saminggun hulu bianon hubani seksi inang hari Selasa
sonai humani PA sektor ni dong konseksi inang. Pertupuan nama posok pakon kebaktian pertongguan, persiapan kebaktian. Yunduskon hanami Tuhan asih hama tongtong namar mudu haganupan si pertugas. Asih boy haganupan kegiatan aktivitas pelayanan ini Tuhan. Gabe pamalas uhurmu. Gabe menambah persayan uhur nami Tuhan. Bapa di surga, martonggo doha nami bani panorongon hubani keluarga nai bagas posok nihur. Keluarga Bapak Jiko Purba sektor 5. Bani piga-pigarin na lewat idiloham si matua adalah yung bani bapon andohar Tuhan. Amma tontong membere apa-apa hubani keluarga sedia. Hal yang persaya hanami pita hamdo pangapo natal sulur in Tuhan. Anggo hanami jolma terbatas doi bagas membere apa-apa. Tapi anggo ham persaya hanami Tuhan natang sidiaran aido ibereham. Bapak martonggo doha nami buamu bani panorongon. Nadumma ilaksana hanami pelantikan hubani panitia pembangunan. Untuk periode 5 tahun lebih Tuhan. Satonggoh nami hamma mapergogoi sedia. Asebui Tuhan haganupan tugas tanggung jawab nadoma ondo subani sedia. Boy laksanahonin Tuhan. Marhite panorangian humbamu. Marhite gogona humbamu. Pasu-pasu hamma keluarga ni sedia Tuhan. Haganupan. Aseboy haganupanin mendukung bani pelayanan hasoman nami panitia pembangunan Tuhan. Bapa nai surga, martonggodo homaha nami ubamu bani panorongon hubani nama poso nami. Nasihol mangadongkon retreat tanggal 5 das subani 7 September i Parapat. Haganupan kebutuhan baik dana persiapan latihan. Yang duskun hanami Tuhan. Sada pangarapan nami Tuhan marhite ritriton napomoso nami pe bui mangahapkon. Bui marsaor pakon ham Tuhan. Bui marbagal ibaga satamu Tuhan. Bui bentuk sedia gabi nama poso na tangguh. Itongah-tongah ni pelayanan kuriamon Tuhan. Bapa nai surga tokin nari siol bagian nami mahatamu. Ni padas ni juak-juakmu hasoman nami na mangigidangi hun gaya kepai sula gerasa andoarin Tuhan gabi pargogoh main ben nami asiboy hanami margogoh mandalani guluh nami riari hulubianon terlebih saminggu hulubianon Tuhan on matonggo nami ibagas gorani anakmu Yesus Kristus nami martonggo amin. Sonari tangarhita galangan kor seksi inang, dubko siai galangan pujian seksi pemuda roh hulubion.
Sihol mahita lahu menangar hatani bata. Manduding hita humbani haleluya nomor 140 tolu ayat 2 pakon ayat 4. Otondui namanggoki uhur. Nami hatamuin, terpuji maham Tuhan, amin. Ambilan bata sadarion, aima humbani buku Heber, mamukah maai buku Heber bindu 10 tolu. Mamukah maai humbani ayat pitu das kubani ayat 10 pitu. Ibasah nami ase paihuti-hut kita ibagas pikirata. Golpa-golpa ase bujur maha persayaun anjaha pambalusi bani si pambobai. Dingat nasyama nama bobahon nasyam nama katakon hata ni bata bani nasyam ujung ni perlanan ni sedia ma tunggur nasyam anjaha tiru nasyam maha porsayaon ni sedia ya Yesus Kristus tetap do sonai natuari sonai do sadarion lanjar sonai do rosi sadokah ni dokah ni ulang marana siam taruyun halani podah namar bage-bage anjahan alegan diarma gabe teguh uhurta marhite hidup nyuhur sedo halani aturan-aturan pasal si panganon naso marguna bani namandalan konsi adong nubata anjap-anjap
sing marhak mangan hunjai si parugas na ilapo-lapo ay idarat ni persaranan aido itutung daging ni pinahan dop ibuan sintua ni malim daroh ay hubagas kamar na mapasing ay halani dosa. Halani ay Jesus pe idarat ni horbangan do iya marsitaronon ase ipapasing bangsani marhite daroh ni sandiri asilaho mahita hubani Jesus hudarat ni persaranan ay mamursan hadorunon ni ay sing dong bata ijon hutan atotap tapi pindai hita do nasihol roh ay anjaha marhitehon sima galang konon hita tongtong baninay bata galangan puji-pujian ay mabuah ni bibir na mangakui goraniin mambahen na madear apa na marsibere-bere ulang mahalupahon na siyam ay galangan na sonay do iharasuhkon na ibata tayon na siyam na mabubahon na siyam anjaha baloh sina siyam sedia ay sedia do manjagay tondi na siyam anjaha martanggung jawab pasal ay sihol marmalas niuhur sedia mandalan kon ay ulang marhuih-huih ay sing marguna ay bani nasyam ay dasni Bapak Inang nama poso salom mabataganupan. Selamat hari Minggu. Bani panorangon bani tukar mimbar na yadong kon iresot polonia hanami na mangidangi sadarion ay manaroh hung gereja GKPS Solagarasia parambilan na sendiri situa Ernest Purba paragenda ay situa Indra Kelana Jaya porhanger nami si bandoding situa Mildawati. Bapak Inang hita ganupan topik ambilan sadarion anggoy basa hita bani susukara tertulis dua jaya ijai Yesus si pambubay na benar. Yesus si pambubay na benar. Topikon sangat relevan di tengah-tengah ni bangsa dan negara masyarakat das hubani gereja. Halani bani panurangon maholdo mandarami pemimpin ataupun si pambubay na marhabiaran hubani Tuhan. Bahat do pemimpin goluh nilang gabi situruon. Lang pasing janah ra sidia gabi sihataon di masyarakat. Gatido supahita sonai bani panorangon. Bapak Inang hita ganupan bani halak Kristen. Yesus dua si pambubay na benar. Hubani mahita maronjolan. Halani ia do Tuhan, ia do Mesias si paluah bata. Tuhan Yesus aido haporusan ni bani ganup pergumulan di goluhta. Jadi hita pe Bapak Inang sebagai si pambubay atau pemimpin bani segala lembaga buidai bani masyarakat atau pemimpin gereja bani berbagai tingkat kategorial atau pemimpin bani keluarga bui sendiri doma pemimpin bani diri sendiri perlu do hita maronjolan maniladani mencontoh ajaran-ajaran na humbani Tuhata. Halani Yesus do si pambubay na benar bani 10 tahun. Bapak Inang hita ganupan surat Hebron isurat kon doon hubani halak Kristen Yahudi. Ay mana masuk sida gabi Kristen hurang lobih
tahun 80 das kubani tahun 10 Masehi. Na ijabani panorangai sidia mengalami bahat pergumulan na berat ay mahalani na mempertahankan haporsayon sidia. Jadi tujuan ni surah Heberon ase halak Yahudi nadop masuk gabi Kristen tetap hot mempertahankan haporsayon sidia. Ulang gabi murtad manadikon na ibata. Jadi kita pe na manangar hata ni bata bani sadarion. Asi tetap mahita marhapor sayaon huban itu hata. Tetap kita mempertahankan iman hubani Kristus. Agi sipata markati soluk do malepusi bagai-bagai ni pergumulan golo. Jadi panurat buku Heberon ibain do judul ni memberi golpa-golpa ase bujur marhapor sayaon janah si pambalusi bani si pambobay. Masuk kita hubani teks ni 9 tahun. Ya tahun bani ayat 7 nok kanayay. Diingat na siyam mana mambobay na siyam. Na makataon hata ni bata. Ujung ni peralanan ni sidia matungkor na siyam. Anjah tiru na siyam mahapor sayaw ni sidia. Bapay nang kita ganupan. Porludo bata si pambobay. Naguluh ni boy gabi si tiruan. Boy memberi arah na benar. Boy membuat hita hubani sada tujuan na pasti. Ayat 2 tahun bani ayat pituon. Dingat na siyam mana mambubahon na siyam. Na makataon hata ni bata. Na mararti duhay. Perlu dah kita mengenang menghargai para pemimpin rohani. Sili na daw padaskon hata ni bata. Halani marhita na manangar hata ni bata. Gebe timbul ma hapor sayonta. Hata dingat na siyama. Dos doai bani. Na manangar memperhurhon rossi makaguluhkon hata ni bata. Ay hata ni bata ay do haguluhon. Pakon na mempergogoy hita bani padalanan ni guluhta. Ya tahun tunggor na siyam ujung ni padalanan ni sidia. Artinya ay mari kita perhatikan kesetiaan sidia. Ketaatan ni sidia. Das bani akhir golu ni sidia tetap sidia setia. Agi bahat si tarunon dihadapi sidia. Boy di idah kita on bani padalanan ni golu si malungun. Contoh ni Agustes. Mungkin bari panorangay lang bahat na tardiri ibagas goran ni Tuhan. Tapi bari panorangon dumabahat kita jadi pengikut ni Kristus. Tiru na siyam mahapor sayanu siya na mararti doay si pambobay agi ibagas suka duka. Tetap do siya maranjolan bani hata ni Tuhan. Jadi marhiti ambilanon Yesus si pambobay na bonar ibubay do hita baik may hita sebagai si pambobay minimal bani diri sendiri asibui idingat iperhatihon itiru hasauman maningon rado hita manangar makaguluhkon hata ni bata jana setia hita das subani ujung ni guluhta hasaksian ni guluhta boy gabe sitiruon membayan tartugu halak gabe pengikut ni Kristus. Ang guboy namin ulang ma guluh taon gabe partulsuan. Halani bapay nang hasaksian ni guluh taay ay do ambilan sidiran. Ase tetap mahita bani guluh taon maranjulan hubani hata ni Tuhan. Pesan na paduahon panurat buku Heberon makatahon ya Yesus Kristus tetap do sonay na tuari sonay do sadarion lanjar sonay do ros si sadukah ni.
Bapak inang hitaganupan, Yesus pambobay na benar, pemimpin yang sejati, tidak pernah berubah. Kalau dia mengatakan kasih, tindakannya pun kasih. Tindakannya pun mengasihi, bahkan mengampuni. Ada cerita di dalam Alkitab, yaitu tentang seorang perempuan yang berzina. Aham ya tahun Yesus, ahu peseng humanku ham, ulang benunut ham mardosa hanjon hujanan. Ahu peseng humanku ham, ulang manunut ham mardosa hunjon hujanan. Bapak inang hitaganupan, kita sebagai pemimpin maningon sadar do hita, boy parsahabta, boy parlahota, bahkan pelayananta, rado gabe itiru icontoh halak narigan, bahkan itiru niyang bahta, asehita tetap makorjahon na madiyar, tobat mahita, ulang makorjahon nalang madiyar. Halin hatani Tuhan mga tahon, sunay na tuwari, sunay sa darion, rosi sunay do sa dukah ni dukah. Jadi pesan na patuluhon, baniayat siya tahon, ulang manasyam taruyun, halani podah na marbagai-bagai anjahan alikan, ambilanon paingat kon hita, ase jaga dupak parpura nakahu, na mga jarhon, ritual na bertentangan nalang relevan hubani ajaran ni Kristus. Termasuk ya tahun panurat Heberon, soal aturan si panganon na somarguna. Bapak inang hitaganupan, bani zaman ni Tuhan Yesus, adong do parpura nakaho, na makatahon, buhay jol mabutak, atap najis, halani persoalan si panganon. Tapi Yesus mengajarhon, sedo na masuk hubagas jolma, mambayan jolma butak, tapi pikiran na jahat, percabulan keserakahan, iri hati kesombongan pakon na lain. Ay do mambayan jolma buy butak. Jadi kunci ase ulang hita kaho, maningon takas deboto hita, pasal Yesus Kristus pakon ganup ajaran-ajaran ni. Ase ulang kita kaho, Bapak inang maningon takas di boto hita pasal Yesus pakon ajaran-ajaran ni. Jadi ase maronjolan mahita tetap hubani hatani Tuhan. Bapak inang hita ganupan bani ayat 10 das kubani ayat 12. Ya tahun adong do bata anjap-anjap sing marhak mangan hunjai si parugas na ilapo-lapo ay darat ni persaranan aido itutung daging ni pinahan dopay ibuan sitwa di malim daro ay hubagas kamar na pasingay halani dosa halani ay Jesus pe idarat ni horbangan do marsitaronon ase papasing bangsani ay mamarhite daro ni sandiri. Kita ganupan panurat Heberon sihol membandingkon ay mapasal pengorbanan bani perjanjian lama pakon pengorbanan ni Yesus Kristus. Ya tahun anjap-anjap ay masalib atau silang sihol patorangkon kasih karya penyelamatan Yesus hubani jolma pardosa. Fungsi ni sahala pemimpin ay memberi jalan keluar ase jolma bebas sumbani kutuk dosa. Yesus tersilang idolo Golgata marsitaronon laho paluahkon jolma na persaya bani sahari do untuk sadukah nilukahni. Bapak inang hitaganupan bani ayat 14 ay sing dongi jon bata hutan na tetap.
Pindai hita ma nasil rohai. Bapak inang hita ganupan dunia on ay mayanan sementara doon. Sementara kerajaan surgawi Yerusalem yang baru na persiapkan Yesus Kristus. Ay do tujuan ni halak na persaya. Jadi adong dopi sini Tuhan Yesus si pembobay na bonaray ay masihol mambuan halak na persaya hubani kehidupan kekal di sorga. Jadi paimadas kita husurga sonanganay tugas ta ay gabe saksi-saksi ni Kristus ya tahun do selaku bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah supaya menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ay matugas ta Bapak inang i dunia un. Ambilan nun mamudai hita ay membahin nama diar apa marsi bere-bere. Mamudai hita membahin nama diar apa marsi bere-bere. Angko pasal marsi bere-bere ya tahun do bani buku bibil tai. Ulang mapala ibu toh tangan siam bilo na binirin tangan siamun. Artinya ulang mamar sipakulah-kulah, ulang ase ibuzi halak, namangihut ya tahun pasal namambahin nama diar. Adong do cerita ni Tuhan Yesus, bani kitab Markus ay nalohian doau, ibirna siam doau mangan, nahorahan doau, ibirna siam doau minum, nama parapar doau, biar kuna siam doau. Pakon seterusni. Ya tahun Tuhan Yesus. Haganup na nibahin na siyam bani sasada halak anggik ko na teketekon na hubak ko doay. Bapainang na mapuso hitaganupan totap mahita mambahin na madir apa marsi bere-bere. Ay hira na ibatado ganupay. Totap mahita mambahin na madir apa marsi bere-bere. Ay hira na ibatado ganupay. Bapak inang hita ganupan bani ponorangon kehidupan di Zolma batan dona individualis hanya mementingkan diri sendiri. Tapi ambilan ta mga tahun paingat kon hita bani ponorangon asira hita mambahin na madir apa marsi bere-bere. Tetap mahita martarima kasih ulang say marhoy-hoy berkeluh kesah ya tahun ng bilanon ay langan ng guna niya ay. Tetap mahita martarima kasih. Ulang say marhuy-huy. Ulang selalu berkeluh kesah ay langan ng guna niya ay. Bapak inang kita ganupan. Bahat do kita agi iguran pengikut Kristus tapi lang berpadanan goluh ta hubani Kristus. Asebayin hita na terbaik. Tandin na dihut hita ipaluah Tuhan tain. Bayan hita na terbaik. Ay matandani na dihut hita ipaluah Tuhan tain. Bapainang hita ganupan na terakhir sebagai panutup niyang bilanon ibayin hanami sada ilustrasi. Adong dua tukang bangunan. Sada membangun i atas pasir, na sadanay membangun i atas batu. Jadi roh malugo, roh maudan, roh mabanjir, rumah na ibangun i atas batu ay dasana tetap kokoh. Jadi hitape ase tetap mamaronjolan goluta bani hatanya ni bata. Ase mampu hita malupusi bagai-bagai namasa bani perguluhanta. Tetap mahita maranjulan guluhta ubani hata ni bata. Pondo pesan ni Tuhan bata sadarion. Amin martunggu mahita. Tuhan na bata Bapa nami na Marianen inaguriatas. Terima kasih sembah nami hubamu Tuhan. Halani duma kondos hatamu huben nami.
ajari ham uhur pikiran nami, asibui hanami, guluh nami on tetap meronjolan hubamu, martonggo doma hanami Tuhan, khusus ni maai bani pemimpin rohani iben nami, terlebih ikuriaon hubani PMJ ase pargoham sedia Tuhan, ase bui sedia marhurja mandalan kon hatamu, ase makin bahat halak na persaya hubamu, itunggon hanami do porhanger, wakil porhanger, sunai age sekretaris bendahara, Rossi seksi na dong ikuriaon, hamma nawa masu horjani sedia. Sunai gesin tua bapa inang das kubani nama poso, tong ma pasu-pasuhan parani guluh sedia Tuhan. Pos duhur nami bani kuasamu, tetap dutong dinapasing marhorja das bani panorangon. Sunai do humahanami martonggo bani panorangon Tuhan, khusus ni maai hubani orang tua nami lansia na dong ikuriaon, tong pasu-pasuham sedia Tuhan, pargogohiam sedia mendalani hari-hari Tuhan sedia, rosi atapadong kuriaon na buritan Tuhan, holong atemu berham sedia kesehatan, marhite si panganon sunage tambar na pangan sedia, ase margogos sedia Tuhan, bui pulih kembali. Terima kasih, terpuji maham Tuhan. Ibagas Kristus Yesus, terima kasih mabamu. Amin. Paimayon daskon hita galanganta, tar hita malubi katani bata nagabi onjolan bata nalahu manggalang. Ay manatar surat bani pasalmen 50 ayat 27. Isi na manggalangkon bagal nyuhur, aido na pasangapkon ahon. Anjaha isi na mardala ni bagas hapitoran, hubani do patalaronku hatuahonku. Sonari patupuhita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martong mahita mangondoskon galangan tahu bani nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami. Harohan ni haganup. Hun bamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo banami guluh apa haguluhan hari-hari. Ham Tuhan. Ijon yondo sukhanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadok bineremuin banami selam bin margogoh matongon hanami yahasomani hidup ni hurmu apa pasu-pasumu badi naman dalan kon horjanami papasihamma galangan na ginalang kon namion gabe galangan namisbo ilobelebemu aselam bin hargahon hanami ganup diar nilayak pakon pasu-pasumin marhite na pasaut kon harosumu hubani gogoh pikiran apa sinadungan nami terima kasih mabamu Tuhan marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalo hamma galangan pakon tonggo namion amin. Aleton dinapasing nado pabakit ko hanami gabe saksi ni Kristus do maroham hutong-tongah ni pergeluhan nami laham mamobay hanami hubani harosu ni naibata harosi ni naibata bapa pakot Tuhan Yesus ajari hamma hanami aselambin isa dari hanami naibobay ton dinapasing Indo ojur hamma hanami asetangi anjaha pambalosi bani parsuruni tondimu halani goluh nasonindo eharusukon ham huban nami ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus jalo hamma tonggo namion amin han bapa nami naik guri atas senewa pasing maguranmu sayruh maharajaunmu saya saat maharusiniurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas berhamma banami sadaron haguluhan hari-hari sasap hamma dosa nami songon panasap nami bani dosa niya soman namar dosa dupak hanami ulang hanay bubay ham huparlazuan paluah hamma hanami humbani pangagu
sorani Tuhan makatahon, isedo suruhanku, isedo utusanku, Ijon dohanami, suruham mahanami. Dalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan nai bata. Di pasu-pasu anjahai parorot Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah maido mahurni mangida hita. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubata. Janah ipasorap madameni bani tondi tabe. Amin. Salam mabat taganuban.